Maswelo ya Senator Bam Aquino, king pamanago ng Senator Francis Chis Escudero, king plenary session, king Senado, ngening Miyerkules, aagpang kaya maulagang takbang, bang ibalik ing normal na operasyon, libutad ning mimira la political at leadership deadlock. King kayang pasyag, sinabi ng Aquino na dapat manimuna pa ing serbisyo publiko, kesa king tensyon king politika, ama kaapekto king proseso ning pamangawang batas. It's very strained, very, very strained. Ang worry ko lang dito is with all of the tension, nawawala yung trabaho. Kasi yung committee mo, dyan ka nag-hearing, dyan ka nagpapasa ng committee report. Agpang kaya, ing mibabalawos as sigalot king Senado, magdulot pangatenga, kareng maulagang obra at panukalang apakinabang nandasana ring memalen. Kayag na naniti, pasibayang kinilalay Senator Bam bilang chairperson ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. Hinihiling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Dito po kami magdiskusyonan dahil nandito po tayo para magtrabaho. Hinihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado, trabaho tayo para sa taong bayan. Agpangking senador, maulagang misundula ring hearing at legislative work, bang matenga ring programa para king edukasyon na taliwa pang sektor. Manyaw siya Aquino, kareng kayang kaparang senador na unahan pa mo yung kapakananda ring memalen at misaup-saup bang mibalik ing produktibong obra king Senado. Agpang paking senador ating positibong dulot ing kasalukuyan na sitwasyon uling mas marakala Pilipino ing maging interesado at mulat king proseso at operasyon ng Senado. Maganda siya in the sense na nakatutok yung tao. Maraming natututo about the Senate. Honestly, about majority, minority. No? That's why mahalaga yung majority kasi dun mo magagawa yung mga batas, dun mo makokontrol yung mga rules, dun mo mapag-uusapan ano yung takbo ng isang Senado o isang Kongreso kapag kayo yung nasa mayorya. So people are starting to learn more about what's happening in the Senate and at least yun yung magandang bagay dito. No? Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang tutuking balen, susuyo.